صلي وسلم دائما على حمدا صلي وسلم دائما على حمدا والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Peristiwa Isra Kangjeng Mi'rajna wengi Senin kaping kadua tujuhna sasi Rajab numutkeun qaul masyhurna margi beda-beda qaul ulamana sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wasallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Isra teh hartosna Kangjeng berangkatna ti Masjidil Haram ka Masjid Aqsana nganggo tutunggangan anu pangmewahna pangintunan Jibril buruk disebatna sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Mi'raj teh hartosna unggah nabiyuna ti Baitul Maqdis dugi ka arasna 7 lapis langit di langkungan nana Sidratul Muntaha malih jeung kursina sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Isra Mi'raj Kangjeng kacidahengna sakitu tebihna sakedap waktuna opatawatilu jam kinten-kintena tawalangkung kedik cekna riwayatna sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada.